Pula ang kok sana ni sekang sini borong nangzak patal kona zamatiano holomo tes organisasi bayar peru. Tamni bagai tini Tipra hani sajakengai beri titai kharaksana tongsibu o hano salinar khaya hnui tabuk sujara coba khai tunai. Satur bosra se nuka kebangano mayo hai leader kotor se nuka o hano palia burung hatani borok khane sini se bangi thaka sini se keplai engka seng songka kongi thaka seng borno bahage panyai sini borok jotono kirija bakya a joro ase sini borong nangjak patal kona jomatia basa hui o ha sini ha hangkai sini sasonane nangai bahage hatani borong yago o sason engka abna angni tugui nane hne supreme court Tipra ostito rokni bagai doglan khiognai sini borong nangjak patal kona jomatia abno nugui sini Tipra saro khatungani kok tongani Pangdinani kok tongoni, suwanani kok tongoni, fiasini borong na tamu nuka, hana hamzaku, dopana hamzaku niseng anjali kelalayo, padi kelalayo, fiaseng, soy dopane bagai soba kanyani basa di himprokai, zotone bidisi dalal lungkam niseng nuka, norong nungna, zepru soba khaito pigi madam, NRCT Supreme Court case khakya. CA note case khakya passport amendment act note dopani bagai soba khaitam pro sini borok dopra patal konane against job patanani suru umbakia suruatka tani bagai abano no hono BDC dalal ni tomani bagino sotur bosor seng kemau berkhajago rep khajago aje sut khanino sasun ma khanai borni jeta tamona illegal action manana hin satin batam bin kapalo kono norok bus berba seng sana nayo norok Tipra sarok jese kono TPM no Bangladesh ni dalal ini kebana na di TPM no TPF kirinai borogya TPF 2014 ni semai kami no kaza Tipra sa ke jokani lage NRC Tipra au lagu khadino khanyai 100% khanyai TPF semai kami no kaza keba kasunyar mangla illegal Bangladeshi burung Thomas Kiria Supreme Court basa boy Dilio basa Bangladeshi go back ni manai sadro nung 33 kb o TPM meeting khanya thamani sini mic khitanai nono sen kirinai Kiria meeting khatalo le tabo saus tokai teose mic khitana di bojaga soino legal jata action legal jata lama tomani legal route jata tomani TPM ro thangane bagai TPF thangane bagai tiar hani bagino am bise bara kok salia se jokhon ta pena bine an ki mane kisa relax khane diliwa se movement khake tamuti o sine sasona nangai NRC dati Tipra ha lagu nani nangai log legina se noga asu kongli na bole thangana bole dili paime log lege Tamilnadu mera meeting khake Tamilnadu joto ek modung kha notice ek modung ja Nagaland ni thangja joto ek mod Punjabi jotone ek mod abo Tipra saro Bangladeshi dalalisimi ek mod kre Bangladeshi no norani bagai aro saito kha oro se pahari bangle baibar ek sathe harte sai slogan se CPM slogan dosra dev Bangladeshi no narka champonago gerboy dosra dev narmani no ka habagri na ke sini sabo Motha Ipft ha borga wase hasi risna po dosra dev ko borom narka borga habagri risna po ang sanan meme ke mosi ta ka se ko mo last ko sasna 1949 15 October India by mass khaipro se 93% tongo 7% non tribal apro po mo hanyo seng agi Rwkhulainai sitagan select 3 sikasi Tipra tongo yandaba jokon 1949 15 October khai Kanchan Porba devi obon hano salungali ani India by mass khake apro kote district akar kabuka sini jagano sini rajbari pojono tongkuble select rogo a jagani Tipra sar kini hinani sujung malia horo osanane pojono sujung malia
फक्तै सरकार अब आबनि बागैनो जों सावो अ जागाव फाटानि बरकनो जों रोख्लानि हनै अ जागावसै सिनि बरकनो जों साब मानि जराव सिनि बरकनो जों थांजां तमनि जराव ते खरसा मथा कटाल आसायै साबाय दंफायो केबनि एगेन्स्ट कक्साइड तासादि केबनि बिरोधि तासादि केबनि जाति बिरोधि कक तासादि हनै सोनो फोरोङै दंफायो ताङै सायांनाय अजाद आनो थक'खौ दंफायो अजाद आनो थक'खौनि आं सानोनि तामनि अपराध दंनाय बांलादेश फायै आनि बरनो रेप फाय होन सामनि आनि ताम अपराध नाय आबनि बागैनो टीपीएफ राव सावो अ हा सिनि हांगा सिनि सासन नानै नांनाय सुरुतिनि तिरप्रा हानि तिप्रासा टीपीएफ सिमिलिया एनआरसी फाटानि एगेन्स्ट कक सानाय ऑल ओवर इंडिया नो टीपीएफ नि लोगे बासावै ताबो बीडीसी हटाओ देश के बासाव नै टीपीएफ नि लोगे नरम खाना पांजाब सापुर खाजा तामिल बो साजा नॉर्थ ईस्ट पूरा एक लाजा तिरप्रा हानो रखा खानि ने बागै जों पाटाल नि लोगे दङो नों नि हानो याकना कका सारे जों जा नामनि नि लोगे जों फायै नि नना आं सुबा फायै नि सब कबरि दङजा नखना नरो तामिलनाडु थाब्रो सारा तामिलनि बरक आरो जेबा सासन ताम साका पाटाल न बरक साव तिरप्रानि लीडर सिमिया पाटाल ऑल इंडिया निसे ताबो पाटाल कन्या लीडर अंगानि थाङै दङ हनै साजा आको रंग खनागा तिप्रासार खामंगानि कक दङनि आको रंग खनागाय तिप्रासार एन्जय खानानि दङनि फियाबा तिप्रासाने खबसन ताम खनागा जेलासी खामाय माने हिंसा आबरसे जों तिप्रासान खानि मानसिबो बुनि दफराव आगे वांसु के बुनि दफराखै टीपीएफ नि बिरमानो नुगै सरी तिप्रासारनि बिरमानो नुगै तिप्रासारनो बाहागे सलुशन खाइमनो बाहागे सेफ खाइमनो आबसे बुनि दफराखै तिप्रासारनि बिरमानो नुगै वांसु जा तिप्रासारखै तामखा पाटाल गnya दालाल पाटाल ताटाल खरसा सीएम रो कपि खनाय तो पाटाल ताटाल सदागर कलय ताम साका धीरेन देब्रमा ताम साका उमा शंकर देब्रमा ताम साका पाटाल ताटाल पाटाल नि एडीसी सरकार फाइबेरे ताबो तिरपाहानि तिप्रासारो बांलादेशी दालालिसिमी एकमत गरे बांलादेशी नो नरनानि बागै आरो साइतोखा और जों पाहाड़ी बांले बाई एक साथे हाते साइ स्लोगान से सीपीएम स्लोगान दसरा देव बांलादेश नो नारका चंपनगो गेरबुई दसरा देव नारमानि नो खा हाबागरि ना केसिनि साबो मथा Ipft हा बरगावासे हासि रिसना पो दसरा देव को बरम नारका बरका हाबागरि रिसना पो आं सानान नायनाखै मोसै ता कासे गगमनो लास्ट को सासनाय 1949 15 अक्टोबर इंडिया बाय मार्च खाइप्रो जों 93% दङ 7% नन ट्राइबल आफ्रो मो हानो जों आगे नुवाखाली सिटागान सिलेक्ट सिकासे तिरप्रा तमया दबा जखन 1949 15 अक्टोबर खाय कांचन परबा देबे अबन हानो सालमालिया नै इंडिया बाय मार्च खाखे आफ्रो कते डिस्ट्रिक्ट आकार काबखा सिनि जागानो सिनि राजबारी पर्यन्त टंकुबले सिलेक्ट दङ आ जागानि तिप्रासार किनि बोसक बिरमानमानि दं बोसकै साथु जागै दं बोसकै स्कुल कलेजनि बागै बंचित दं नों याका कामन बागनि बंचित दं हाबले ताबा हानि तेवसा सतुर 72 बोसोरनि परे तेवसा अ तिप्राहानो खागिरि नानि नै स्लोगान तुमनाय साबो कांजो परबा देबि दय खागिनो काबगराखा ताबो तेवसा गोसाथे टांसुना नानि साबो हा अब जतो मानसु टाइबले Ipft सिमिया राज परिवारबो तिप्रा मथाबो अजाबो इनभल्व मिटो गटा फटाइबो आबनि बागने जों खासिना नांनाय जों किरिया लासिया चेलेन्ज खानि नांनाय अहानि बागै अहा जेसे कथां तंसा अहा तिप्रासा जेसे कथां तंसा टीपीएफ नि बागै लास्ट फाइट केलै करे टीपीएफ नि बागै जेटा कथां तंसा असु दिन टीपीएफ नि बागै सभा खाइनाय टीपीएफ नि कुनो लास्ट फाइट केलै जाफै आसे खाइना अन पबिसा सामरो नोंथां जगा टीपीएफ बरक दफा तिप्रा दफा दाटेन कप्लाइन से तुम जतम प्रमुख